هشتی آداری هات روژا جنانا جیهانی لگلیک تورین جیهانی بشیوازین جهرنگ افروشتی پیروز کرن باشه افروش چوا درکت هولی دیروکاوی دیچه حتی کو و کنگی بچه هاوی بچه صدمی افروش درکت هولی دوی بشید امل برسوین و پرسا بگیرن بله دیروکا روژا جنانا جیهانی هشتی آداری روژا جیهانی جنان به سالانه لسرانسری جیهان بیچالاکی انجور به جور تی پیشوازی کرن. هر وها دوی روژه ده او جنین کو جان خوشبو به دستخستنا مافی جنان دانه جی تینه ببیرانین. لهنک جیهان جی اف روژ بشاهیان تی پیروز کرن و اف روژ وکی ججنا جنان تی پیناسه کرن. باشه اف روژ چاوا درکتیه هولی لدوی چیروکک و سربوریک چاوا هیه. ده هشتی آدار 1857 ده لامریکای لباجار نیویورکی 40,000 جنین کارکرین جلو برگان جبو کم کرنا ساعتین کاری خواه و زیده کرنا حقین دستی خواه دست به گروی کرن. لهمبر ویه که راستی ایریشا پولیسان هاتن و دریه کارگه لسروان هاته آسه کرن. ده ناوی آلوزیه ده انجامه ده آگر به کارگه کت و 129 جنین کارکر ده ناو آگر ده جانین خواه دستان. بله 165 سال برینها به هزاران جنین کارکر لباجار نیویورکی جبو مافین خوین مرووی آبوری و سیاسی 129 کس فدا کرن. به هزاران جنو میرین کارکر و کتکار جنازه انوان 129 سرگلان را کرن. به وی بویره جنین کتکار پیله کدن جبر خودان خوی چینایتی و مفخوزی خوی بخوین خول دیروکی نویسین. هرچند جنان به گروه داخوز خدابن پجیراندن جی تکوشینا بریخستنی یا جبو مافی جنان ده سال 1900 ده دست پیدا که. ده سال 1930 ده لامریکای جبو پاراستنا مافی جنان ین آبوری پولیتیک و کسایتی کوالیسیون سندیکای جنان هات اساس کرن. دی یکشم داوی سال 1980 ده جنین سوسیالیست لی نیویورکی جبو مافی خوین دنگدان پولیتیک و آبوری مشک بیکانین. هر وها اف روز وکه یکم خو پیشاندن روز جنان تی قبول کرن. لدولت امریکای لگرین جنان جبو مافین خود سال 1909 ده به بشتاری 2000 کسی خو پیشاندن اک پیکات و پشتیوی خو پیشاندن به بشتاری 20,000 جنین کارکرین تکستیل گروه که گشتی هات دست پیکرن. کارکرین جن ده گروه خود دخستن کو شرط و مرجین خبات آن وره باش کرن و حق دستک باش جوان رو وره داین. کوالیسیون سندیکای جنان پیوستی جنین ده گروه ده پیشوازی کرد و کفالت جنین کو دخوا پیشاندن ده هاتبون گرتن دا. تیکوشین جنین امریکا جنین اوروپی جی به تأثیر کریه. ده سال 1910 ده لکوپنهاگی کنفرانس جنین سوسیالیست آن نونتوی دویمین هات لدارخستن. ده کنفرانس ده جنان شورشگر کلارا زدکین درباره روژه که جنان یا جهانی ده کو جن کاره بنته ده دخوازین خوبین زمان پیشنیار کرد و پیشنیار روی هاته قبول کرن. پشتی وی بریاره کو جبو وی روژه که تاقز نهات بود دیار کرن. روژه جنان هر سال ده مهین بهاری ده لگل کولاتان ده دیروکین جدا ده هاته پیروز کرن. پشتره ده سال 1921 ده لموسکوای ده سیمین کنفرانس جنان آناب نتوی ده بریر هاته گرتن کو جبو بیرانینا 129 جنین ده هشتی آدار 1857 ده لنیویورکی جیان خوانده کرنه و جبو جنین کارکر این پتروگا ده کو بگریو خویا ده هشتی آدار 1917 ده فتیلا شورش سبات پیخستنه هشتی آداری وکی روژا جنین کتکار جیهانی هاته قبول کرن. سازی ناودولتی نتوین یک بویی پشتی دست پیکرنا پیروز کرنا هشتی آداری به دهان سالان آنجاق ده سال 1977 ده اف روژ وکی روژا جنین جیهانی قبول کرد. لیبلی وی روژی وکی روژا تکوشینان جنان نگرده دست. ده بریار نتوین یک بویی جبو وی روژه ده قد قالا دیروکا وی روژه نهاته کرن. هنجی دمالپرا اینترنت یا نتوین یک بویی ده نهاتی نویسین کو افرو جبو جنین کو ده سال 1857 ده لی نیویورکی جیان خوانده کرنه هاتی ایلان کرن.
ایرو دما کو evroş ango heşti adareti her aliyek bu gora dili xwe pîroz dike. Hindek gulên sor belav dikin li dora hev rûdinên û seyran û şebihêrka ji xwe re dikin, hinek jî ala Sûriya ku bi xwîna 129 sor gulên jin hatiye xemilandin weke ala berxwedana xebata bi destxistina mafên şînayetî, cinsî, aborî û civakî ji dest navêjin. Ji bona yeksaniya jin û mêran ked û xwîna xwe feda dikin. Duwarê siyasî û civakî de pirsgirêka mafê jinan li cîhan û Kurdistanê yek ji pirsgirêkên sereke ye. Di welatên Rojhilata Navîn de herî zêde jinên Kurd vê rojê pîroz dikin. Li Kurdistanê ji Besê û Zarîfe xanim ta Leyla Qasım, Sakîne Cansız, Berîtan, Şîrîn Elemholî û Arîn Mîrkanan jinên Kurd di têkoşîna hebûn û azadiyê de bi rola pêşengiyê rabûye û herî dawî di şoreşa rojeva de bi lehengî û cangorîbûna xwe bala hemû cîhanê kişandiye û bûye sembola jin û jiyana azad. Tecrübeyê dîrokî nîşan daye ku heta jin rizgar nebin, mêr jî rizgar nabin û heta mêr ji bo xebata azadiya jinan tê nekoşin, ew jî nikarin qeyd û bendên koletiyê bişkînin. Ew bêhev nikarin jiyana xwe berdewam bikin û tenê bi hev re dikarin rizgar bibin.